صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli video tapşırı qarawçılar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sizning ihtibarıgызга noyabr ayının video jurnalını taqdim etamiz. Rahim etib qaragыз. Alдағы bir neçə minutda. Mavlid keşələri Kilduraz avlundan başlanıb getdi. Buğa medresesinde şitten тұрып oku sessiyası başlandı. Kamarov bistesi, Naratbaş, Tatar Buası avul məşidlərində mövlid kişələri. Osman məşidində Ənilər Beyrəmi. Daşkişu avulunda Vağaz kişəsi. Buada dini konsert. على طه رسول الله صلاة الله 4 noyabr Buğa rayonu Kilduraz avulu məşidində Mövlid məclisi bulubuzdu. Məclisdə Uzək məşidi imamı Rüstəm Hazret Haybullin, Kamarov bistəsi məşidi imamı Şamil Hazret Valiullin, avul imam xatibi Qadim Hazret Mübarəkşin həm avul xalqı qatnaşdılar. Qadim Hazret məclisini vağaz nəsihat bilən başlab jiberdi. İslam dinində bolğan barlıq mümin, müslimələrni də biz hürmət etərgə tiyişbiz bir-birimizni. Çünki Qur'an-ı Kerim'də Hucurat suresinde Allah Teala özünün ayatını getire. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemel mü'minune ihvatun fa aslihu beyne ahawaykum. Fettakullaha la'allakum turhamun. Rüstəm Hazret xalqqa dini vağaz jitkirdi. Hürmetli Qadim Hazret, hürmetli oqsaqallar, babaylar, apalar, sizning bugün mübarek Mevlid ayında üzəgizning bayram günügiz ile bayram günlərimiz ile təbrik etem. Allah Teala bu matur көркем şista Beytül izgi Allah Teala'nın Beytül Taqva yurtlarına kelülərimizni hayırlı kılsın. Sizləri birinci subhanallah bugün məni şol Qur'an aşını ötkərəsiz. Siz elhamdülillah şükür birinci orunda barasız. Avışını başqa ular uzdırayı. Mənə şol rəvişli siz birinci uzdırasız. Bu büyük zor şartlı. Rayonun savabın siz aldınız degen söz. Rayonun savabın siz aldınız Allah dilese. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ختم النبيين لكن الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا الله آمين يا ربم الله يا ربم الله يا ربم الله bir özünün rızatlarını ümit edip ya Rabbi bu meclislerine jiyildik. Resulün Habib Habib sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlid aylarını hürmetlemek için. Ey Rabbim özünün ayetlerini okuduk. Hatalar bulsa kimseklerin kapı kılıp kimseliksiz özünün kuluna kabul eylesin gidin. على طه رسول الله صلاة الله Buğa medresesinde 4 noyabrdan alıp 11'e kadar devam etüşü şitten тұрып okuşularının sessiyası başlanıp gitti. Yirak oralarını yakın etip şakirtler g'ilim toplarga deyip oqırga keldiler. Buğa medresesi şakirtlerge har kunni 3 tapqır to'qlanu ham medresede тұрып oku mümkinçiligin tudurdu. Bu yıl Buğa medresesinin şitten тұрып oku bölügine 1-ci kursqa 18 şakirt qabul etildi.
على طه رسول الله صلاة الله 8 ноябрь кичәсендә Комарова бистәсе мәчетендә тәүге тапкыр мәүлид оештырылды. Ясту намазы укылганнан соң мәчет имамы Шамил хәзрәт Валиуллин мәүлид ае турында кыскача вагаз сөйләп, мәүлид касидәләрен укыды. Мәскәй белән сөйләшеп инде бер фикергә килеп тә, инде безнең мәчетебездә беренче тапкыр тарихта мәүлид мәҗлесе була. Бу иншаллах Худалар кайбер кешенең хәтерендә калыр. Бу бик тарихи вакыйга бу. Бу теге һәркемне була торган бер түгел. Инде бу авылда яңа сәмәгәләр сәбәп килә. Һәм шунда инде 4-нче мәҗлес дип әйтеп була инде. Ифтар үтте, Корбан үтте. Ай көтәлү мәҗлесендә күбебез калышты. Инде менә хәзер беренче мәүлид, беренче мәҗлесебездә инде тагын мәүлид ае белән яңа кичә ай белән һәммәгезне тәбрик итәм. Сагынып көтәйин ул эштән кайткан. Кунак булып килүче Ринат әфәнде Ибраһимов татарча һәм гарәпчә мөнәҗәтләр башкарды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في ليلة من الليالي لست أدري ما ترى ظلمة تمورني يا رب الأرض ضاقت والسماء والأرض مات فضيا ودم وتفكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ربم الله ديد موسى مينا جنة بولر مسن سيما جنة بولر موسى bir Xudayın razı bolsa. Şunun için bugün bek zor şadlık, zor bayram Allah tarafından nasip etsen şu keşelerde köpektirip zikir kılırga, Allah Teala'ga hamd maqtovlar aytirga, Peygamberimizge salavatlar aytirga, Allah Teala'nın da rahmetinde bulurga, Allah Teala'siga da jengillikler bersin, bütün rahmetleri nasip kılsın, kelesi günlerimizde de mana bu ravishlar birga şadlık bilan ushbu Alloh taolaning yurtida Baytul Taqvo deya Alloh taolo aytdi. Masjidlar ul imonli bandalarning taqvolarining yurtlari deydi. Mana bu yurtlarga endi kelib, amal ibodat qilib, shukr etib, Alloh taolaning rahmatida yasharga Alloh taolo barimizga da nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu wa taala qalbimizga xayrli kunlar, xayrli turmushlar nasib etsin. Darsdan da mana bugün şuşunda bütün ihlas bilan o'tiram. Şuşunda motor bayram, qadar şuşunda motor bayrazlar siyladi, motor so'zlar siylagan o'zimda butunlay uyga ketib o'tiram. Ketasi kelmay darsdan da. Ikkinchidan Renat sizga bek zo'r rahmat do'stim. Bizni shunday qilib aytib kelgani uchun. Darsdan da bu bek zo'r bayram, dishab biz siyikli payg'ambarimning shukr bayramidan o'tkazib shulay bet. Ana har vaqtda biz unutarga haqqimiz yo'q. Bizga bu dunyoda nechik azablarga iratib qolgan 20 yil bo'yi shulay iratib qolgan oxiratga, ya'ni bizga mahshar maydoniga nechik borga kerak javobimizni topib shulay. Darsdan da mana 9-yilda bunda birinchi toshib bo'lgan edi. Ko'p kishi aytdi, ko'rlarda, shoxtaroqlarda aytadilar, sizlar nima ishlaysizlar? Mana bu o'sha o'ringa 5 yil, 6 yilga kelib yetadilar deydi. Siz bundan bir yıl içinde masjidni ishlatdingiz, darsda shu qadar eng zo'r keçim qo'yib, quvvatini qo'yib, nasib bilan qo'yadilar, oilalari bilan. Mana bunday hadisi birda kelib ichishdi, mana bu darsda hamon ishli, unda dars yashirib bo'lmaydi, Alloh taolo ko'rishi. Bu oila mana bitinisi de shunda masjidda men endi bunda turishim. Bir çiğirişlerge Hazret bilen nereden çiğir? Ben ana o endi
bir program bulup birisi hoca birbirine anlaşamazsa şöyle bir ağır var. Bütün derslerinde de kengeşemiz, bütün derslerinde de uğraşamız. Hem de bütün emirde bir şurada türlü ortak minniye gelip baraydı. Şurada cin şu kadar işlerge Allah Teala üzerden üzertisi. Rahmet sizge, barınızga bayramlar. Aşku meşke bereket bir, tanışlık bir, isen savuşlarını hayır bilen Rabbim başkarıp çıkıp şunda köp ittirip, halık jersen, namazlar okulsan, şunda mübarek gelip birge şeyler işip, gamer ibadet kılıp, üzümünün rahmetinde bergen nimetlerin için şükrana kılıp, isen sav azın gamerleri bilen, simyalar bilen, elfet muhabbette, balalar şartlığında, anıklar şartlığında yaşarı nasıl? على طه رسول الله صلاة الله سلام 9 noyabr rayonimizning Naratbosh avuli masjidida Mavlid kechasi bo'lib o'tdi. Avul imomi Rustam Hazrat Bahovuddinov va'z nasihat bilan boshlab jiberdi. Assalomu alaykum hurmatli din qardoshalarim. Sizni dunyodagi bo'lgan eng maqbul salom bilan salomlayman. Bugun eng ko'p kunlardan birisi biz Alloh taolaning zikri bilan boshlaymiz. Bugun bizning Muhammad sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kuni hamda shular bilan bu oy Mavlid oyi deb ataladi. Alloh taolaga cheksiz rahmatlarimiz bizga shu masjidga kelishga mumkinlik bergani uchun, salomatlik bergani uchun, biz ko'ryapmiz, eshitamiz, tomog'imiz to'q. Biz Alloh taolaga cheksiz shukrlar aytamiz. Hojilar masjidi imomi Fahim Hazrat so'z oldi. Biraz indi Mevlid Nebi Musa Aleyhisselam tuğan kadar doğaç, anın tarihini inşallah dönlerga birine kişide kalmazsa tiyiş, Musa Aleyhisselam'dan ötüre gerek, kıyın yaşlıgın, niçik uzurgan, niçik peygamberlik kilgen, bu men niçik yaşayan, ahlakın indirilgan şu tarihin. Köp kişilerinin hatası dışında Musa Aleyhisselam turunda ezbile. Ezbile sana göre de indi, mehabbeti, anarga bir yok, şu vakitte hattaki barşındılar, bizge gamel güveyet için Kur'an'yıda sünnetler gerekmedi dediler. Allah saklasına öldüler. Bu bir zor Resulullah. Bu dinimizde bir anarkiye algılatılan bir nerse. Jiyilgan xalq o'zining Mavlid munajatlarini boshqardi. Bismillahi bağışlayman, tınlar bulsam münecatı, Muhammed ümmeti için yaratkan sigi cennetini. Muhammed ümmeti için yaratkan sigi cennetini. Neslinden görürsede bazen imanın nasip edin Rabbim. Musa Aleyhisselam'ın Rabbim hemimizge de şefaatine layık kıllardan gruba nasip edin Allah'ım. على طه رسول الله صلاة الله سلام 10 noyabrda Tatar Boğası avuli masjidida xalq Mavlid kechasi o'tkazdi. O'zak masjidi imomi Rustam Hazrat Haybullin Mavlid o'qib, va'z nasihatlarini yetkazdi. Şamil Hazret, indi sizni chin ko'ngildan tabrik etdi muborak bayram kuni bilan, sizni de ixlos ko'ngildan tabrik etamiz. Alloh taolo bu kunlarga tag'inda nur üstine nur versin. Malboyinko Tatar Boğası avuluna Alloh taolo barakatlar getirsin. Bu avul nurli, motor avul, bizni torttira turgan avul. Kelasi kunlarda da mana shunday shodlik bilan sevinishda iymon boylig'ida ko'rishirga nasib etsin. Ya Rabbim Allah'ım, qaytdim tövbe etdim barcha qilgan gunohlarimdan, bilib qilgan gunohlardan bilmishan qilgan, xatodan qilgan va yashirin qilgan gunohlarimdan va ashkara qilgan gunohlarimdan barchasidan bizdim kafirning kafirligidan, ishinde bo'lgan barcha narsalardan qabul etdim din İslam ishinde bo'lgan barcha hukmlarni al-islomiy haqqi va kafiri batil
Rabbim Allah'ım iftikatımını pak kıl, ihlasımını dürüst kıl, kümelime iman indir, gözlerime nur indir, ağızlarıma seyahatlik indir, akılıma tezeklik indir, teriklerime tanışlık indir. Rabbim Allah'ım, eğer de benim tilimden, iki gözümden, iki kolumdan, iki ayağımdan, hata, günahı, küfürü işlerde ise, İlahi Kerim, barşasından bizdim ve yüküttüm, din İslam'a kırdım. Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala yenebinden hem de hüküm getirdi ise barşasında hak bildim. Dilim bilen ikrar ettim, süngelim bilen rastı tuttum, imanımı yanarttım. Şemmetli Müslümanlardan da camiye efetten gafı etseni. Rabbim Allah'ım bizni, etiyenilerimizni, babay evilerimizni, abilerimizni, apalarimizni, enilerimizni, sinirlerimizni, ülüklerimizni, tiriklerimizni üzüne yakın kıllardan kısanı. Rabbim Allah'ım şu dünyada yaşaganda halal kesip, halal rizq kullanıp, kuşkanların ütep deganlardan tıyılıp yaşasaydı. Dünya bilen kuşlaşkanda ahırda sözümüz La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip jan tesir kılıp, şu kıyamet günlerinde kabrimizden kubarılganda imanımız bilen izgi emellerimiz yoldaş olsun ahiret seferinde. Rabbim Allah'ım على طه رسول الله صلاة الله 20 noyabr günü Qoybish avul masjidinde Mavlid kechasi bo'lib o'tdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi din kardeşlerim. Biz bugünkü günne Mevlid bayramına yıldık. Mevlid tuğan kim digenini anlata bizning nige eğlendirgen şağında bizning tilge. Mevlid peygamberimizning tuğan günü. Onu Tatar halkında bu ayını Rabi'ül evvel ayın Mevlid ayı deyip tecirteler. Ol bizning yaşulayda kirip kalgan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 570 yılının 12. Rabi'ül evvel ayının irtesinde dünyaya kelgen. Hazretiniz etibuzda Nazım Hazret Muhammed Selam dünya kelgeni turunda şula bir aning dünya kelgide bir hikmet bolgan elhamdülillah. Yani etisi Abdullah İbn Abdülmuttalib olunca işli 3 ay aldan vefat buldu. Peygamber sallallahu tuğan tügedi. Anam da 6 yaşında vefat bulan ise de ayı dersten de yaşlıyık kıymetlerini görüp eterek yetimliklerini sizip görüp kitüler ketip ayı terbiyelerine Resul vakitte neyse etisi Abdülmuttalib terbiye kıla 2 yıl. Anan indi 8 yaşında ulda vefat bulgaç etisi bile bir tuğan Abu Talib diyen abzısı terbiyeli. Anan indi 10 yıl tamam Medine şehrinde Kur'an indi elhamdülillah peygamberlik vazifelerine geldi. Ayı anan meselesinden bu dünyadan geçti. Ayı münasınan indi cemaat gitti kimler? Anan indi eterekiler Ebu Bakr Sıddık Aleyhisselam anan Ömer, Osman, Ali, birinci halifler, anan sahabalar, eterekiler tabiginler, tabiginler gitti. Münasısı devirde asıl din elhamdülillah 3 halindeydi. Tahiyyatü yevmen yelkenehu selam. Ba'dalun ecren kerime. Ya eyyühen nebiyyü inna arsalaka şahiden ve şuran ve nazira. Rabbim sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz gerek bana şefaatçi bulurlar nasip eden yarabbim Allah'ım. على طه رسول الله صلاة الله 21 noyabr Osman masjidinde Aniler gününe bağışlangan şara bulub ötdi. Şarаны Buğa Müslimeler reisi Glira Abistay Şaydullina alıp bardı. Barıgızga da isenlik sağlık alдағы günlerimizde balalarımızın, ınıklarımızın kadir hürmetin görüp isenlikte ömür geçirge hemmemizge de nasip eylesin. Hemmemizge de kaygısız, hasretsiz günler nasip olsun. Kamile Meşidi imamı Ömer Hazret Şigapov Aniler temasına qarata bik matur, iştelikli vağaz nasihatin söyledi. Bik көркем meclis, Allah Teala karşında bulgan, kabul bulatırgan meclis, yani beyram meclisi şulay bit. İslam dininde eti enilerinin ornu bik büyük orunga koyulgan. Bigirek de enilerniki, etilerge qaraganda da enilerniki bik büyük orunga koyulgan. Bizim de Peygamberimizin hadislerinden de görəbiz eniler, köbürek hadisler kile eniler turunda, etiler turunda kilmik. Eğer eti bilen enini alsak, köbürek eniler turunda kile. Hamida eğer de Kur'an'ı açıp qarasak da, ir bilen xatınna eğer qarasan, köbürek xatın kız turunda kile. Hatta Adam Aleyhisselam'ına qarasağız da, mine tarixini oquganda şulay beyt.
Адам алейхиссалам да Аллах субхanahu ва тааля барлыкка китергәннән соң җәннәттә аның бөтен әйберләре дә бар иде. Менә Аллаһ Тәала Коръәндә бит җәннәтне китергәндә сезгә җәза буларак Бәйнә сүрәсендә әйтә: "Җәзаукум инда раббихим җәннату аднин тәҗри мин тахтихал анһар." Иманлы кешеләрнең җәзасы аларга мәңгелек җәннәт булыр. Алар анда мәңгелек калырлар һәм мәңгелек анда булганда да аннан чыгарга теләмәсләр. Ягъни җәннәт ул шундый урын, без анда мәңгелек булырбыз. Һәм мәңгелек булганда да без бу җәннәттән туймабыз, андагы булган әйберләрдән. Һәм анардан бер кайчан да чыгарга теләмәбез. Менә шундый булган, шундый урында булганда да Адам алейхиссалам нәрсә эшләде? Быйыкты дигәндә нәрсәдер менә анарга җитмәде. Һәм менә нәрсәдер җитмәгәч, Аллаһ Тәала анарга барлыкка китерде хатын-кызны. Хаҗилар мәчете абыстайы Гөлсинә ханым эчтәлекле багаж җиткерде. Yerlerde köklerde bakılıcı selamları bilen selamlısın bile yüzeyizine bu beyran bu izge kendi sette yarayında eniler bizim indi bir hürmetli kişiler şunlarga kureyinde izge beyran bir sette deriz olur edinde en birinci şu eniler beyranı bilen barımızla rakıtlısın kileyeceğim kününden sizge gailede hıttı balalar şartlığı anıklar hürmeti Nidi izgi tilekler barısı da sizge bulsun idi, bizge bulsun idi. Allah Teala nasip etsin idi. Мәҗлескә җыелган абыстайлар пәйгамбәребезгә, әниләргә багышланган мөнәҗәтләрен башкардылар. Әнкәйле чагым, минем дә янынан китмәдем үзем. Әниләре сагынып яшәгән кешеләр булгандыр, әле һаман сагынып яшәүчеләр бардыр. Күп кешенең дә әнисе юктыр. Biz туганны изелеп киткән, якты дөнья бүләк иткән. Biz бик нәни булган чагында изге теләкләрен теләп, моңлы җырлар килеп төн үткәргән бишек янында. Кычагына кысып, көчүп сөеп, иманлы бул балам диеп, безнең өчен үткән гомере, biz үсеп җиткәнне киткән, шуклансак та гафу иткән, мәрхәмәтле әнкәй күңеле. Башларында ап-ак яулык, безгә теләп бәхет, саулык. Яшергәндәй көмеш чәчләрен, яулыгы астына җыеп, без кайтканга күңеле тулып, сыртып ала шатлык яшьләрен. Хакның рәхмәтләре бик зур, җирне күкне каплады нур. Ачты безгә тугры хак юл, изге Мәүлә тайы туды. 12 ayның бер көнендә Resulullah туган көндер, җир йөзендә Җәбраилнең канатларын җәйгән көндер. Төрле көннәрем булгандыр, рәнҗемәдең микән миңа, оҗмах ишекләре ачык булса иде әнием сиңа. Din gilemi bik zor hikmet, uylasak bizge zor hürmet, biz Muhammed ümmetibiz. Yoluma zihin birdin, herif tanıttın da izge Kur'an birdin kuluma. Şükür ana kılam tırmışıma, tilek dilim ihlas gönülden, gözlerimnin nurun alma Rabbim, zikrimni alma dilimden. Sakla Rabbim, uttan, suktan sakla, buruç sazlığına batudan, kişilerinin hatirin kaldırıdan, sırhavlanıp zak yatudan. Adaştırma, sataştırma zinhar, aç yalangvaç itip taşlama, nasip bulmasın da bu dünyada kıl bulurga sinden başkaga. Şu şiirim benim tuğan şiirime deyip atalam. Eni torunda bir şiirim var, alara söylegen var indi. Alar indi, özünü işitken, tamam işitesken indi. Tuğan şiirime deyip atalım. Tuğan şiirim, sana ayak baskan sayın, kişim arta ruhum saflana. Bir Xudayım sana yalvaramın, rahmetinden beni taşlama. Ömür birdin Rabbim, tırmış birdin, güle gittin kürken balalar. Enkeyimden hayır duaları beni her şak zata varalar. Enkeylerinin hayır fatihası, bik de kirek dünya kütkende. Gözlerime bildirep yaşlar tular. Tıpşık olum sefer gitkende. Hayırlı yol kılep uzatıp kalan. Bul sin balam her şak rızıklı. Vicdansızlar bilen şaşkanda.
Мәҗлис ахырында Гөлира абыстай халыкка, шушы мәҗлисне оештыручы Нуруллиннар гаиләсенә, мәхәлләгә олы рәхмәтен җиткерде. Бу безнең традиция дидем инде. Онытмагыз. Алданрак буламы, соңрак буламы, ноябрьнең соңгы якшәмбесе ул безнең бәйрәм. Һәрберебезгә дә киләсе елга да исәнлектә булып, иминлектә булып, балаларыбызның, оныкларыбызның кадер-хөрмәтендә булып, шушы мәҗлесләргә килергә насыйп булсын. Һәммәбезгә дә. Насыйп булсын балалардан рәхим, шәфкать күрергә. Насыйп булсын урыныбыз балаларның түрендә. Насыйп булсын барчабызга игелекләр күрергә, үстергән һәр балабыздан кадер, хөрмәт күрергә. Әни диеп, бик кадерләп каршы алсыннар алар. Хәлең ничек, әни диеп, сорап торсыннар алар. Насыйп булсын барчабызга бәхетле озын тормыш, кайгы хәсрәтләр күрмичә яшәргә язсын гөлек. Һәммәбезгә дә. Җәмәгать, Алла рәхмәтләребез барыгызга да. Иң олы рәхмәтләребезне biz bu мәчеттә хезмәт куючы Рамил хәзрәткә, Ясирәгә, аның командасына. Мин шулай дим инде, аның командасына. Алланың рәхмәте яусын барыгызга да, килүчеләргә, һәммәгезгә дә. على طه رسول الله صلاة الله 21 ноябрь көнне Таш Кишу авылы мәчетендә вагаз кичәсе булып узды. Авыл имамы Рәшид хәзрәт Алиев җыелган халыкны Мәүлид ае белән котлады. Инде җәмәгать менә әлхәмдүлилләh 80 яшьлек әбиләр дә килгәннәр, бабайлар да килгәннәр. Бит җәмәгать аларга бит бер уйласаң бүген гыйлем нәрсәгә кирәк дигән сорау туа. Авылыбыз тулы яшьләр бүген алар беләләр. Алар беләләр, аларга монда килергә кирәк дип уйлыйлар. Мин барыбер беләм, яши беләм, дөрес яшим ди. Бит җәмәгать әгәр дә кеше әйтте икән мин беләм дип, бу кешедән ераграк торырга кирәк. Белемле кеше бер качан да беләм дими. Белергә омтыла. Менә без эшебезне бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башлыйбыз. Хәзрәтләр минем сорауга җавап бирмәсеннәр, астабикәләр минем сорауга җавап бирмәсеннәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә исеме белән башлый. Хәзрәтләр минем сорауга җавап бирмәсеннәр. Мин аңламадым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим нәрсә дигән сүз? Аллаһ исеме белән. Ничесе? Аллаһ исеме белән башлый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз аның ахырында рахим дигән сүз бар, рахим. Һәм Аллаһ дигән сүз бар. Рәхимдә булган Аллаһның исеме белән эшне башлый дигән сүз. Рәхимдә булган, мәрхәмәтле булган Аллаһның исеме белән эшне башлый дигән сүз. Адиләт әйткәндә шулай килеп чыга иде. Дөньяның эше түгел, дөньяның үзе Аллаһ Тәгалә, без хуҗа түгел беребездә. Без хәтта үзебезнең тәрбиягә дә хуҗа түгел. Алты безне дөньялыкка китерә, туабыз, үсәбез, яшибез. Фәсет кенчанда дүрт дәврне үтәбез, алты рәхмәте белән. Улар барсында Аллаһның безгә насыйп кылганы белән. Барсында безгә Аллаһ насыйп кылган, бирә. Без салам алмыйбыз. Үзебезнең дөньяга килеп салам алмыйбыз. Салам алмыйбыз. Атабызны салам алмыйбыз, анабызны салам алмыйбыз. Абыйларыбызны, апаларыбызны, әбиләребезне, бабаларыбызны безне салам алмыйбыз. Bizə Altıra biri, həm biri Altıra rəhmət edən biri. Altıra bütün kişiyə özünün rəhmətini biri. Yaxşı kişiyə də, naşar kişiyə də, ötkən zamanlarda da, gələcək zamanda Altıra rəhmətini biri. Altıra rəhmətləri bir qat köp. Sani başlasaq, Altıra rəhmətləri bir qat köp. Qaysı yollarda, nindi işlərdə bitirdin bu sələmətlikni deyən sorağına cavabını necə verəsin? Da bu dünyada vraç karşısına kilib oturan da təmtigində bardımanı yasadım, bunu vattım, şunda yerək bitti turası var. Allah Teala'nın bir nimmet etmeyi. Anda o sorağına cevap yok. Cemaat ikinci sırav olacaq. Rəşid, mən sənə boş vaxt verdim. Qoya kullandın bunu. Nindi cevap var? Absolutla yox. Santı var bir qaradım mı? Kimə kirə o?
ayet surelerimizin ve kızlarımızın Rabbim hata kimçiliklerini kabul edip kabullardan eyle. Hasir bulgan ecir sevapları bilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin anarga kadar cirizine kilip gitken barça peygamberlerimizin, sahabe tabiinlerimizin, izgi evliyalarımızın, ustazlarımız Esadullah, Kalimullah, Halilullah, İsmail, Abdullah, Kıyameddin, Nurullah babalarımızın ruhunu şatlandır. Rabbim şu şenigizden devam etken barlık avuldaşlarımızın ruhlarını şatlandırıp anakların yarlıqa burunların cennetli Rabbim. على طه رسول الله صلاة الله 26 ноябрь Буа районы Мәдәният сарайында автор башкаручы Ильяс Халиковның Мәдрәсә Гыйлем шишмәсе исемле дини концерт булып узды. Шарада район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, якташыбыз Республика мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Валиуллин, Ульян өлкәсе мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Сафин катнаштылар. Allahu Subhanahu wa Ta'ala yıldan yıl bizlerge bu mevlütlerde katlaşırga nasip müyesser eyledi. Allahu Subhanahu wa Ta'ala her yılını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlidi aşa bizge Allah Teala özünün süyükli peygamberine bizning ko'nglarimizga muhabbat tarbiyali. Ular turunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam turmuşini biz har vaqt esga tushirga tegishmiz inshaalloh. Shuna ko'ra endi bu endi bir kichkinagina bir sabab. Shuna ko'ra endi bizga baribizga da bu va'zlar erishsin ham endi u va'zlar va va'zlarga nasib etsin inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hazratlar, hurmatli qonaqlar, alhamdulillah tag'inda shunday zo'r Ulu mecliste katnaşırga turu kile. Elhamdülillah, mine Mevlid ayımızın sıngı günleri de gelip gitti. Biz şu Mevlid ayında her vakitte de indi mine isket işlerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem niçin tuğanın hem de unutmayız şuluk günü 12. Rabiul Evvel ayının gününde ul vafat da buldu. Mine bayağı söz Rüstem Hazret'nin kaysibirler eteler gerek mi deyip Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özü niçin işlegensin? Tuğandan başlap ömür boyu ümmeti digen yani ümmetim digen yani bizni kaygırtkan. Allah rahmet eylesin Hazret. Bizde indi elhamdülillah 90'lı yıllarda meşit dizilişi başlandı, meşitler ko'tarile başladı, meşitler körüne başladı, azanlar işitile başladı. Bu 90'lı yıllarda bir zor hizmet ko'rsatgan indi bizning dini hazretlerimiz şu dini yaktan da babaylarımız elhamdülillah başlab jiberdiler. Ham indi şu vaqtda davlat işlerinde işlengen shinkinde gadik vaqtda bulmagan bilasiz davlat işlerinde işlegen kişilerimiz Alar da özlerinin bek zor ülüşünü kiritkenler. Şuna göre endi biz alarına şakırgan edik. Rüstem Hazret sizge söz beremiz. Biz indi jubiley medali bilen Tatarstan Respublika Müslümanlar Diniye Nazaratı'nın 25 yıllık olayından istelekli medal bilen büleklene Müftü Hazret'nin imzası aslında verilen medal Peşov İdiyatullah oğlu Minullah. Ol indi kil almadı, teşebbüs ağırıp gitti. Ama şu anda indi biz tapşırabız inşallah. Sizin rüksetle, sizin aldığınızda alarga inşallah biz tapşırabız inşallah. Tamam? Şunday medal bilen elbette Nebiullah oğlu Abdülhay Hayrullin şulay bizim taraftan bu ülkem büleklene. Burada biraz sınırak kilem diyen edim, alarga tapşırabız inşallah. Şimdi dersten de alar öz ilişlerini bir öz vaxtında kırttılar, çünkü indi gadi vaxt bulmadı diye ettik. Şu an kurayında aların ilişlerini kırttıları da indi biz Mufti isiminden de Kamil Hazret isiminden de şu medallerini alarga inşallah tapşırga bulduk. Hem biraz gına rahmet hatları da var Mufti isiminden. Tatarstan Respublikası Müslümanlar Diniye Nazaratı Yüzekleşken Dini Nişma Rahmet Fatır
Haris Mirza Can Ulu Şeripovka. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Üzekleşken dini yarışmada Tatarstan Respublikası Müslümanların Dünya Nazareti Hamşıksan üz işlerinden sizge olgan izgi hizmetleriniz için ulu rahmetine jitkirem. Rabbimiz özümüzge, hayırlıgıza, yakınlarınıza, kumul, tanışlıgıdan selamlarına bakış kaldık, tavuk gideye uzun ömür nasip eylesin. Olgan izgileriniz özümüzge mühürden eğlenip kaçsın. Rahmat Fatı bilen Hasan Canov Şevket Abdul Hadi Ulu. Düşmeye kil almadı kafamda. Arka biz kesinlikle karşısında var. Ise bizden Gülek kardeşimiz Gimadiyev İldar İslam Gali Ulu. Zaripov Radif Rifkat Ulu'na. Hüseyinov Rifkat Kasım Ulu'na. Bizden muhtasibetten, bu muhtasibetten Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Razine Raisovna, siz ham kollektiviniz bu kartlar yurtunda yaşayışı ılık kişilerge bugünkü günde yardım ko'rsatasiz. Bu muhtasibeti bilen tığız ilimte buldurup, imamlarını hürmet edip, yiş şakırtıp, turganıgız için sizge, kul astığızda hizmet etişlerge ılı rahmetimizni bildiremiz. Allah Teala sizge ham gaylaringizge hidayet nurun rahmetin salıvın günahlarınızı keşiruun cennetke, yürüştürüvün mulluk, bereket, kaygı, hasretsiz tırmış, hem barşa izgi tiletleriniz tırmışka aşuun sırap kalabız. Şulay küp yıllar dostane aralaşıp yaşayın nasip etsin. Allah Teala razı olsun. Rahmet. Rabbik zor rahmet. Allah Teala barımızga da hayırlı bereketler versin, hayırlı turmuşlar versin inşallah. Maturi turmuşlar birden bulup, birge bulup Allah Teala yaşarga nasip etsin inşallah. Hazır indi şu vakitimizni tapşırabız indi. İlyas. Ya Habiballah, Ya Resulallah, Ya Veliyallah, bizni bilen singir yanaşgan, selam bo'lsin Sina Muhammad, haq yo'lni islomni ko'rsatding, jannatdan o'zim seni ummat, ixlosdan aylar salovat, yo'qligimiz senga qonib zulmat, yo'qamiz seni Muhammad, rahim sizga bo'lsin bu javob. Kardeşlerimiz, hürmetli din kardeşlerimiz, sizge Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi olsun. Şu Matur Rabiul Evvel aylarında bizden medrese bilim şişmesi isimini tiyatrolaştırgan dini konsertimizni qarorga kelganimiz için. Allah'ın rahmeti yapsın sizge. Zallarını tuturup bizni suydirib kelib, o'zi zo'r bo'lak bizning uchun. Bek zo'r rahmat, bir olqishlar ketingizlar o'zingizga. Endi siz Ya Resulullah degan diniy jang ishlatib ketdingiz. O jirni biz 2016 yılını hatırlasanız Avrupa illerinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in meseleler karikatür yasagan için icat etken idi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şu vaqtda bir patlı meseleler anın resmen yasagan bulup neşiktir janvarlarca şunday ağır iş işlediler. Biz ama indi
Cevap edip, başka Müslüman ilerleri gibi münacatlar bilen, dini canlar bilen halkımızga Peygamberimizin yaklap şırkışı canımızla Kilgenişin kilsin tevbege Gönüller sakıray hatalarına Ecelin kilgenişin kilsin tevbege Nefsin eylesin vakitin gözleri Sen gittin ümmetin dualı kaldı. Şunun bile seni yaratıp namazlarımızda 5 tapkır kiminde gününe 5 tapkır salavatlar aytıp seni eski alabız. Seni gittin ümmetin şanasız kaldı var cihan karanlık buğa muhtesibeti, buğa medresesi, şu vakitte buğadan olan Müslümanlar bütün ilge Allah'a şükür Subhanallah diye aytırlık en zor işler başkaralar sizdeki hazretlerimiz bütün Respublikaya bilgili min de şakrasım kile mına birge İlmir Hazret rahim edin sizi şakrasım kile hem de benim yanıma mında bilsini de en yakın dostlarımın birisi o benim pravi ruka bu arayında Şamil dostumuzdur. Бар тамашачы исеменнән Ильяс Халиковка һәм Минбәр Татар дини театрына олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Алдагы иҗади тормышларында зур уңышларга ирешүләрен теләп калабыз. على طه رسول الله صلاة الله. Шуның белән эфирыбыз тамам. Студияда сезнең белән Лилия Валиуллина булды. İhtibarıгыз өчен рәхмәт. Үткәргән мәүлидләребез кабул булсын. Салатулла саламулла аля таха расулилла Салатулла саламулла аля ясин хабибилла